Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SBP 2024 kertas 1, soalan 1. So tajuk dia adalah vektor. Okay. So dia berikan ni Raja menunjukkan vektor OQ sama A lah, vektor OP sama B di atas grid bersisi 1 unit. So dia minta kami ungkapkan vektor berikut dalam sebutan A atau B. So kami boleh nampak untuk vektor A, okay. So kalau vektor I adalah ke kiri lah, okay, ke kiri 1 unit. Kalau vektor J adalah ke atas 1 unit. Okay. So untuk kalau vektor A adalah berapa? Kalau vektor A adalah I tambah J. Okay. Untuk vektor B adalah negatif 2I tambah J. Okay. So sekarang dia nak kami cari OR. Okay. So vektor OR kamu nampak dia diwakili oleh berapa? Adalah vektor OR adalah negatif 2I tambah 4J kan. Okay. So sekarang kami buat, katakan OR sama dengan K. So sini kami nak buat satu anu lah. Okay. So sini kami guna saya guna M dan N lah. So MA tambah MB. Okay. So negatif 2I plus 4J sama dengan MI plus J plus N negatif 2I plus J. Okay. So negatif 2I plus 4J sama dengan M minus 2I, sini ialah plus M plus N J. Okay. So masuk M. Sini ada N saya tertinggal. So M minus 2N sama dengan negatif 2, M plus N sama dengan 4. So equation 1, equation 2. Okay. So saya guna equation 2 tolak 1. So 3N equal to 6. So N equal to 2. Okay. So kami ganti N equal to 2 to 2 lah. So M plus 2 equal to 4. So M equal to 2. So bermaksud OR sama dengan 2A plus 2B. Okay. So untuk soalan B, RS sama dengan, ini adalah berapa? RS adalah 8I minus 4J. Okay. So ini sama juga, katakan RS sama dengan, okay. So sini saya guna apa lah? Saya guna huruf F dan G lah. F A tambah G B. Okay. So 8I tolak 4J sama dengan F I plus J plus G negatif 2I plus J. Okay. So 8I tolak 4J sama dengan F minus 2G I plus F plus G J. Okay. So masuk F minus 2G equal to 8. Lagi satu F plus G equal to negative 4. So equation 3, equation 4. Okay. So kami guna equation 4 minus equation 3. So sini kami akan dapat 3G sama dengan negatif 12. So G sama dengan negatif 4. Okay. So kami ganti G sama negatif 4 ke 4. So F plus minus negative 4 equal to negative 4. So F equal to 0. So bermaksud RS sama dengan negative 4B.